Таттылуғыны түккөл бастықы нөмерді қорттос қолатын ихінен берген байыннай патриотическай клуб 2-5 сылтан үләдер. 2-15 сыллаққа күйі сеттон сылығар Москваға поклоннай қаяға татты борын елжен урбуттара күйі түмелігер білібет саллат ұңғоғар сылжыбыттара. 2-15 сыллаққа Новороссийск, онтон бұйыл Волгоград қорыққа ирдир көрдүрілінен бара сырыттылар сейілі келер сүретке көрім. 17-214 км устала хаянга кулуп алты ителләчте, онны 2 салаятчы турым мұттара. Әрдеттен Волгоград гимназиясын кытта сибәйі тұтан, сақа саллақтары көмілі сатар братты кылабығаларғар бір дөйдулақтар бұтын көрдір сорғы тұрым мұттара. Бұл поисковай үлебет бейіға ананна Биһиге осколовтан 1904-2 хыллаха битирен сәди толанугар баран кыргыхан сургу сүппүт саллатка Марков Иван Иннокентьевичка. Биһиге көрдүр Марков Иван Иннокентьевич бит бүтехик серилеспит сире Сталинградскай битва бит. Бу кыргыһы наха кен сиринен болбут билеген даганы аттыры билбет саллаттар көстө тураллар. Ол эһин канны кыра братска могила көмүлле сатар булуктаак. Көрдүр үлебит тохтобот поисковиктер месетер үлени ыдаллар. Волгоград корот төрөт олохтоого Сталинград кыргыһытын тыыннаах туохута Зинаида Петровна Степыкина кытта көрсүһүү, уоттаах сери болбут сирдерин иле характарынан көрүү, оголорго үгү сүтүөй дебүлү кааллардага. Волгоград герой корот 2 ан дуйду серитин саана манна олу сулхан кыргыһы бола сылжуута. Корот бүс бүтүннү урус каллымыта. Онтон серикенттен жүлүгөр төһәриллибита. Коракка сылжан тоғантын тақса састақ Сталинград кыргыытын кыттылаға Зинаида Петровна көрсөбүппүт. Кепсәндерин олус интерехикән истебүппүт. Зинаида Петровна сериге медсестра анан үліләбіта. Онын сери алжархайын кенеттен білбеппет. Бергеннер бу проекттара саха сыр сүйүслын көрсө ытыллар общественный көголайхенери өйүр конкурска бастың үлелер аксаннарыгар аттанан бочот книгеткер кирер честенне. Маны серге анал белени тутта. Вера Матвеева, Саха телевидениете, Татта.